Nna ke nna Maria Arfani ke nyetše ga Arfani. Ke tlile mo kerekeng ya Ntate Ndlovu ke sa tsebe pele le morago. Le bana ba ka ba sokola. Ge ngwana ka ile sekolong o khumana le gore o ya go mmona wa phasa, but at the end of the year ha tswele pele. But ke fihlile mo kerekeng ye ke bona mo TV gomme ka re mo ke nyaka o ya gona le nna ka fihla ka mfihlella yena modimo wa Ndlovu. Le nna ka fihla a nrapella le bana ba ka reka di product tše ene gore di be le gone, matswai le di calendara. Ka fihla ka reka le keep padlocks, e be go le padlock service, ka reka padlock le nna ka e šomiša kwa motseng wa ka. Ke be ke sa tsebe gore go ne le tše dingwe tše ene gore di tlo direga ka morago. Ke rile ge ke itšhetše kwa motseng wa ka bona ka go sasa ka morago ga matšatši a mararo dinoga tše pedi di ya kwa nna ke beile go product yela ke filego ke Ntate Ndlovu, di ilwa mola tša fetša tša lomana ka bo tšona. Ka fetša gape ka tsamaya go ne le combo, ka ile ka ya ka di 5 kwa ofising ka reka combo, ka reka le metsi a le ba re ke Chibi. Kwa ga gešo ke ne le ngwana ona o ba a ile go apalela sekolong, gantši ke be ba mo tsamaiša le dilo ka motšhelela metsale le ka mokgone gore instruction e bile ka gona. E fela o ile a šomiša bošego rile ga a robetše a kwa ka mfase ga mpete go yo le boe ba le ntwe ngwe ene gore ya mo phusha e gotla a tsoga le yena a lla bošojo ka moka ga yona. Ra tsoga ra mo thuša ra rena keng a re go ne ntwe ene gore e nyaka go tšwa ka mfase ga mpete ya gana go tšwa ya palelwa. Ra tsena ra tšea calendara ra rapela dio tšela tša fela ra gaša ka moka ka metsi a le ka mokgolane gore Ntate Ndlovu re file instruction ka gona. Le ngwana ka o gona šule wa mosetsana letsogo be le baba mahlo a sa bone gabotse mara ke sa mo tšee le hlogong. Ke ile ka šomiša product eo ya Ntate Ndlovu gomme le gone jwane šole o fodile a lla ge mo hlapiša le matsogo a ga re masisi se a tsamaya. Bjane ke leboga modimo wa Shalom le modimo wa Ndlovu le badimo ba gešo ka mokgwa ene gore o ile a nthuša ka gona. Le lekgono ke tšwa ke le the ox le monna ke be re sa kwane ke sa šuthele gaufi ga le yena a sa šuthele mara ke rekile metsi a mangwe ba rekiša 50 ranta. Ke irile ge ke anwa le nna taba tša ka tša kwala ga ge gone jwane ke lerato fela. Ke a leboga. Ya ye mme mo ke di bone mašego tšwa Shatale. Nna ke e ka ya ga moruti Ndlovu mola Miriam Gakane mengwaga e fetiego ke sa bone ke ye sepetlele ka sa kry thušo ande mmereko ko o berekago ke motho wa gore ke a drive o kry-a le gore a ke sa bona ka etla mo ga moruti Ndlovu a ke a reka product nna o folo nrapelela fela ke a bona until le kgone le ko bereka go drive ke a drive le gone bjalo ga zange ke ye sepetlele ke a bona netso. Le nna ke ye ka reka product mara ke ireke ko office ka e berekisa cause mo nkra mmereka ba fa go sa banraka ke sa tše gore ke senyeng mara after ke reke product ela ke kgonne go bereka nyana dikgwedi tsa go bonala mo ka gare ke berekisa product ela batho mo re nna ke nna moloi batho ba ntlhoya ba re ka loya ke fitlhagana mowa ka fo kgomlela o bolabola tsa go tlala ke go fetsa nako dang. Mina Edward Shivamo ko Matlara. Mina an khomo e mavabyi ya TB. Na 2 years ka rimba bya TB ni a xibedhlele no phisi ngo a swimaki mara ni ve ni suka ni mona ka TV Mfundisi Ndlovu ni suka ni ofisini ka yena ni fika ni xava sawuti ni xava na calendar namba na sokwana ni fika kaya ni teka sawuti lena majambu ni haxa ni thani hlambe yo ni cele ku ni haxa na majambu lo fika na mpunzi ku mathu ya swimanga swi filele skulu cele ku ni fika na mpunzi futhi se ni tele ka mati ya ni makufumeta ni chela half ya 5 liter ni manwa ani va ri va gaba leswi va khulumisa ka swa Mfundisi ni ophuza half ya bucket ya 5 liter loko ni tlhaku ka angapi loko ni tshamele ingaku ni twa toilet loko ni fika toilet na toilet loko se ni fika toilet hali swi na sika ni ka swi tivisa ka so se ni teka bucket ni kwa leswi so ngaku yi guxa loko ri huma ni teka bucket loko ku huma tinyama tin'wana tinyama ta ku chelo na fish oil ta sek ku sukela ka sweswi ni right ana avabyi ni right se na khensa ka vanhu swa ku no sikomi xayisile Nanthong yo go le botsang yona le ka sa tshepe
be ke na le ke dula le mosadi ke re ke a nyala ge ke re ke a nyala a gana ke sa tsebe gore why ke re maybe go na le bothata ba batho ka motago aowa gana go so a re nna go sa nyalo o sena mmereko gane ke tloga nna moruti o tlile I'm sure 2 times mo la be-2 ke a thoma go reka product ele ya letswai le lekhantle le le gore ba re le lighte the whole night ke rile ge ke lighta ke nokwa ke tsela le so se sengwana mo mmele ya ke tsebe re ka mang e ke lebelela mo site ya mpeto ka ke kry-a le gore mosadi a shio lebelele TV o tsere o tloga ka mtshwana sepele a ya gae ke a mfounela ka re why o sa mpotse gore o ya gae a re aowa malome a lwala he kokwane he o dula le mang he di magaeng ka re okay ya gona bothata ge gane go fela mone beke ya fela ba mpitsa mmereko o moana ka mo ke bereka security ke bereka mrespond mone ke berekang gone gone bjalle mosadi ele o sepile le ngwana gone bjale so mfounela gore na ke boya ke tse ngwana ka ke ima ke mkenise sekolo ke mo rekele dikobo mara o mputse gore 7 years yena ka sa tsoga bone sefatlhego sa gagwe ka baka la product ya papa moruti e mo drysie bjale se o nyaka morago ande nako ele aowa ke amen ke le wa product ya modimo amen